mu busente izo bari yakataye. Omugenzi yamanyoka Josephat Cyarugonzo w'imyaka 25 kandi kurigirira ha Rebecca Mbabazo bira manager we nagira ngo babire batandikire kutebekana sembaga ye ahubwo kubogwa bire nayenda kushwera ahijo baryo rwa mukaga wikeji. Cyarabari umuntu umukozi kandi umuntu atakweganya abe nakora ejo wamutuma agenda kireta buri kimwe kare abari umuntu murungi w'abantu umuntu atakutina w'ikintu kimuhenda kandi abe naturaganza ngo bamukaga naza kutasa nekiromba yire mwino osanka ibiri necweka nata konka tirufuti kumanya ko kweyizire abe naikana nyine ku kandi nakora cyuma kimwe ekikuse bicyuri KYEGEGWA bisubira abaturano bagera ngo berarikirira ahubwo bwiso bweyongire kandi ngo abantu bari kurenga mu 20 no bisirwo mu mezi make gonka na munonga kurwo mugomborera yabo apana uza kuruhura mukatari batabita yikumi uhura ngo izina bahota yabo ngo mukayembe hatumpa hakaroye so twino busase bwingi government ine kwimukiramo erone tuyambe ekizebeke amuntu akufa so action yona ekukolebwa nemu nibagaleka tuserurize nikiba nicyo cyo kumarira abebembezi nibagera ngo amarwa gabira amarwa umucweka cyabo ngo kandi bakaba bahingwize kitiso cyo kukinga amabara shahina ziciro ngo konka binemwe abantu banyantagambwaho hata amabara ngakora mpaka bushesha hatu tuteka kugira ngo nubwo mwojo wafa abo kuba ari umushesha wagira ngo yamushanga ngo 11 n'ubushesha kandi yashanga abantu baheza kumunaga umushesha yanabigambaho bakwita musha inteka kugira ngo eno kubagwira mbara tayina handagiza so nkabinisha ba security party ya security na munonga orengo gwegombora nka chairman gwegombora habuko no gukura security y'umuntu yegombora kabinisha ngo ati mwamani uko bintu byo no bakugira ngo bakabira bihum kanso nibagamba bigumum kanso kandi Pooriisi ya retembwa yayo yasibro mbara ya One Love Trading Center ya Karwenyi kandi mukama we baro amanyonka Nicolas Mugisha hamwe n'abakozi b'emwenda batwarwa kwera o Pooriisi omukucondoza sayo nazise ngo mperetere kumwe abina koraje murebere kaha ifuye bara yanje SP Vincent Twese ryo mugambirizo wa Pooriisi ahubwe cyanga cha Renzo West yahamya makoraga ariko rabara ha mukutugwe gwa WhatsApp gasha kwa Philip Marangira.